Yang mulia dia, para guru dan hadirin hadirat yang hadir, tibalah saatnya kita ke acara pokok, yaitu haflah tilawatul Quran, tilawah Al-Quran berhadiah kaji dalam rangka haul ke-7 Buya Surabaya, hasil kerjasama antara grup Arisan Al-Muntas Kabupaten Parangpariaman bersama dengan Al-Qadan itu BNCAO penyelenggara umrah. Baik, tidak memakai mukadimah, kami persilakan. Kesempatan pertama akan ditampilkan Guru kita Zulkifli Tuangkumudo, juara qiraat Provinsi Sumatera Barat dan pernah mewakili Provinsi Sumatera Barat ke MTQ Nasional di Provinsi Bengkulu. Kemudian berpasangan dengan Ananda Joni Hendra Tungku Sultan SPDI, juara MTQ tingkat kabupaten dan provinsi. Beliau akan berduet dengan membacakan bacaan-bacaan mulai dari rawi dengan qiraat Imam Abu Amru, rawi Ad-Duli dan As-Susi. Qiraat Imam Nafi' dengan rawi Qalun dan Warsh. Perlu kami ingatkan bahwa nantinya akan diperdengarkan bacaan-bacaan Al-Quran yang sepertinya lain seperti yang dengan apa-apa yang pernah kita dengar harian. Qiraat ini mengandung beberapa ilmu yang sangat dalam yang mungkin akan memerlukan pelajaran dan latihan. Untuk itu mungkin sebagai motivasi, mari kita dengarkan dengan seksama. Mereka berdua akan membacakan surah Al-Quran ayat Al-Isra dimulai ayat 9. Kami ulang. Guru kita Zulkifli Tuangkumudo dan Joni Hendra Tungku Sultan akan membacakan surah Al-Isra dimulai dengan ayat 9 dengan qiraat Imam Nafi', rawi Qalun dan Warsh secara dua. Demikian, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير
وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا
ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق